di nkomo enti sa nkomo no na obeche se wono ma agentete se adokotafo ne anesefo a wo ma agent training allowance ama se wo mayi ne ntafirwa no fa akwakohyem a wosanke wo mo yi adwuma ama wo manyi eso mfa so no be se empemadu oso e wo fia eni akire wo munyi adwuma nyo na wo kasa no ye fa bi. We have not less than 70,000 health professionals at home, doctors, allied health scientists, and then nurses and all that. So we have a challenge. We are deducing two main approaches. One, we're looking at how Ghana government will continue to employ them every year, to observe them in order for us to have our optimal health workforce. So we came to meet a recruitment of not less than 11 to 12,000 just immediately after the elections. That was the 2020 batch. We had to allow them to stay to make sure that they are all captured. It has huge financial implications, a huge burden on the public, a huge financial implications. So we are looking at that one. So in the 2026 budget, we are looking at government giving us some what we call clearance to be able to. Enti we nhyehyɛ aban ne de agu apono so sɛ obetimi adomo aboa na nipa be sɛ empemadu oso ne akire a 2.7 billion edi kan akɔwo obo hɔ kora wie be sɛ 2020 de ba wo mo da so te hɔ adwuma woni biyo na anu uku oda na ano na manfo bebre kasa sɛ an ana oni nyamfo kwabena minta akando wono ankasa mu onye health expert wono kuani ya odo koko awose hwire ne mpotamo ena odi afefamu na jadum bi aso ne so man de abenya minister wo wie ye pe wate sasem no say amen for the how ai wo ye kuani a wogitum pa wo ye proud farmer Ghana koko ena ekita ye nkuayo ena ekita wa man no na say ye kaso ye kuani a no krompo na nam so ema Ghana man His Excellency John Dramani Mahama hu ni modembo ya wa man adwuma ye. And so I understand on a more lighter note, I have been reminded of the fact that I'm a farmer. Yes, nobody needs to remind me. I'm a proud farmer, and everybody knows it. Not until my appointment, I was one of the largest rice farmers in this country, and I'm proud of that. Please, we have a lot to deliver, and some of these things will not divert our attention. We will continue to do our best for Mother Ghana. Abusiani patene kan ayo man so afọ ya hwe ya pomden sam so nyamfo kwabena minta akando. Abusia ye remu ewo enano ya wadamo Tuesday ni free Tuesday Wednesday ye free Wednesday Thursday enti Thursday ena ye de wudru na upiemu ewo atwema mponua cross ni bedwane mu adisi ya wo ho eye onuanyafo Isaac Ibrahim na one tax force yampenifo ateye enti we ni joint security tax force na one maka bomu NDC ebo wura mu ensuensu a wo awonpotam so na wase upiemu wa atwema mponua upiemu wa agogoso ensu kase no so afei river ofe insu eno no da agogoso ben nyina hini no wanam se hye nagaram sefu agu so afei toto chanfan machine yi wanam chipi wanam wieye afei tante be se wa hane aduonum wanam twa jato mu agege excavators yahodo onyonyafo Ibrahim Ishak wani yan edin komo enna ye bansu na nsu na no behwe ehini fo na ye man ko epike intelligence say amanfo nsu no mu ebi nsu nsu na no pe ye man enna etu wanamo ban pe etene se ne ye pe omo ache omo but the way adwuma na setie no adwuma na nkasa man ne adwuma na omo mu mu no omo ye complex people before obe move to the site crown and now obo trim pon ko no ma te dada ko ne we trim pon obe enum se ye ba we ba bedru na dodo na adwane enya nipa be nsia ache omo de ba omo equipment na mu ja na ho ne de na yentumi pejam ko police station by the be say be take footage of that ne de aka ne di jatum aya Etini wamudu wa na bebre na adwane sase wan musua akomo anu o masua ntwa honto omo ni musua ni dwade wamu yedru wa na bitutom twaw wanum no omo kro no atwema mponua kurosini bedwa no ekrache DC ononyafo Ishak Ibrahim na no yawada no eno de sanse mituja Thursday yawada ana iyokofo edebeto so chese sabre na wo mo afre Shatawale wo mo aboboa no na wo mbe chese Ghana for ni titru wonu mete Sompa kase wo mo hweye pa se kai binum udi hu dwa na wahweye ebiti se Range Rover mo o woboboy e kan Ford nom ene Dodge nyina Ram e kan ho Honda CR-V mo ni nyina nso wobobo edito so na yewura Asiama Anthony wono ena woye
penny a woda eba emra atena ye wo iyoko hona head of legal unit Leo Anthony Siama wona chire say wo mo ready aso na so aso no edisafo a wo mo yusu ka ete say nyina echi se emra kwan so no wamfa se tie bia mra bidiu. In the course of our investigations, we have realized over the years that there are certain types of vehicles that are suspicious. For instance, offhead, the Honda CR-V series, the Ford F-150, the Range Rover, and I think the Dodge Ram. Those are 4 brands that are very high in terms of the number of stolen vehicles that recover. Most of them happen to be these vehicles. So obviously, if you are going to purchase a vehicle and you want to purchase one of those vehicles, that should be a red flag for you. Secondly, if you also look at the Ghanaian market, the Ghanaian market used to be about the sale or dealing in vehicles that had been involved in accidents outside. If you are buying a vehicle or you look at one of those vehicles that was recently released, maybe a 2023 model. Eno eye owura Leo Anthony Esiama wano okwa iyoko ha we head of legal unity no na ate se wakasa ye enwimre okoda atwuse na mo wutwi nanka eye yas heba se tie bia ade enche na ye wonu maduro ade echi anopa enam se ubepie monten so ubekasa ma yehu se asra ma yehu nti no na the yas whitening no atwa ma se na fita na wonua unya yas total care no ka ho de a ene etese de wakumowo na wotwa ne tidi aka eye homa enu mu haw bia nya de abehia na kampese wo se ho atechema ene nti hye no nso ba bia ye ton ade bia wura ho a je wo de ope bia to aton 0501 619 588 Leicester Company Limited wo mu na ye Yas toothpaste ene ne toothbrush no anwumre ye tempo anu de ye te anwem entontom na da seboa ye didi to bigui ebe paapa bi ye dware ye nsuo ene ye gata ehwane won wure fufufu ene nso paapa won na epaye ntontom ni dokono na mmom wonom nipa wonom wonso no na malaria na wunya na se wonya malaria anu aduru time herbal mixture eno ena Dr. Tafiri Jakwa akofa aba no nti anwumre me kamfo ama wo afi wonya eno anu no mawia malaria na tuo no na wonua wasanom time herbal mixture na capsules no na ama wonkomwo na nya hoden atimi akua tia nyare wa hodo bi a wombebe akire na wonua wonim se apomotene eduro bia ni ho esen no na wotentene wapomo wi asan didi ede aka ho eno de ye emfaso kese pa na we sompa na akofa ba sompa invitation aka pene ewia kase ebo no uti mu nsem na adua na FC Brekum Chelsea Bechem United Young Apostle 11 Wonders wo mu nyina ye Wonders wo ho ya Kalala United ka ho na emu no ye hwe de obetimi adi mu nkunim na nansa no watimi de agibo nsua no achade e woso eye pii ene otesesafo kantanka no ekyerɛkyerɛ de na etue mu ankasa yewura paakre ohwefo wono nso ebekyerɛ ne esim poti sebam na ye kanesa no na wahye no nso se edachena wombeto aso enti anu akɔhwe bi wo be ma 20 Ghana cedis pe na emma na mofra ne de monkobo moni akonhoma kwa monhumfa so wo bo so na daache mo wo a mawo footballers Sompa 98.9 ene kuta yemu a ye de sa adwumadie no eto awo na Dr. Time da so e de time ato ye kase so midimafo herbal center puku asema yira okoho a oyade ene yira minim yare etew so ya wonni anu aduru eno achi no kwana sa kwaje pomoden enkyerɛkyerɛ Kumase agogo government school no ne hwɛ ni mu 050 0727215 womo ene kan yɛn ho a yɛde kase no eto awi na yɛto aso sɛ no de na anu fiada no yɛ nranko a ɛhɔ ne yɛduri na nrafie no ana vice president for former vice president and Ghana Medical Association Dr. Justice Youngson one Sompa kase yɛbɔ nkomo and watch the sanano asem we see or Ridge Hospital hɔ manfo bebre tuturu srani abasa no yɛhwɛ yi na yɛhu ne sɛ hospital okɔ hɔ a hɔ nte sɛ supermarket ɛhɔ nte sɛ wakɔgyina
ankura pharmacy bi aka sabe na mba aka ne nti ahwe mekane ehɔ no ya na variations wo hɔ na wo kyerɛ nsɛm no mu sei. We should begin to understand how the healthcare system itself works. You see, with all due respect, the healthcare system is not like the supermarket, where, for example, it is on first come, first serve basis. No. We have a system where you may be the first to enter the health facility, but we may have to end up treating somebody who came in maybe 2-3 hours before you, or even 30 minutes after you. Reason is that we have a situation where we have what we can describe as cold cases and emergencies. And even within the emergency setup, we always have what we call the triage system. So once we triage, somebody who came after you may need the healthcare attention more than you. Somebody may come in and probably do some initial stabilization of you, but you may realize that the concentration may be on others. It is not because of favoritism. It is not because somebody knows somebody, but it is just the nature of the work. Sometimes, unfortunately, the patients themselves are not patient. The relatives are also not patient. And when they see that maybe attention is being given to others, they Abusia wey Dr. Justice Yankson, former Vice President Edema Ghana Medical Association. Efiada na mu ni ejina na efiada nso Ndra enopenikase a wada Youth Employment Agency YEA no ononyafo Malek Basentele. Wama Ghana this year ebinom ete asemde ni nyina efabra okopie mu Public Account Committee no anim. En wadi tu dwa kire mu se wane asoye no mpanimfo wane mu ka bom no ma ye hyehyeye papa bia se wane mu agya wa mu awasa wa ye adwumakuo ni mu a wane mu fo afan a wo mu hwa ahonedie hu samso no wane mu betumi apagya wane mu bua kakra wane mu gienim be se 300% increment bia eno so nka wane mani beje ho a wo mu hwa anim se betumi ayesa. To go for office, remember that I had to swear by my late father's grave that we're not going to sign any contract that will pay them 258 cedis. I said so because 258 cedis was unreasonable, and in this modern era, paying someone 250, in fact, dashing someone 258 cedis even means you've done nothing. Not to talk of paying someone 258 cedis as salary. If you dash someone 258 cedis today, he only say thank you because it's free money, but not because you'll be able to do a lot for him. And I said I was not going to pay them, and I still stand by that. And so in any future contract we are going to go into, I would not pay any beneficiary less than the minimum wage. We are looking at having a close to 300% increment in their payments, and that is assured. They can only be paid when we as YE pay the service provider, and that's Zoom Lion. Openi awano oda YE adwumakuo na no owura Malek Basentale ena wane yen edin komo enra fie yi. Ene yenko atifi mantemwe na sade kase ajabiwa ajabiti ase bisi ye kan ye de dada yisia na no ya Dr. Mutala eripre kota nkwanhye hu oti nananom wonse adui na kwanwa ebeda ampan no nipa maako du ena akwa form se botaye apapa ne hyase no wombetimi aduru ho enti womo ebepre adekye se ekoba se yebie to ho se womo mfade a ene wombekobi enti kyiniye amanyoko mu no nipa du na akwa enam saya so ma wo mo kyerɔkyerɔfo wɔ atifi mantam modo yewura Muhammad Salam ekire sei ekire so mpakase. We are making more forms available in anticipation that more people are yet to come and pick up the forms and file to contest. It tells that Tamale Central is a constituency of choice. It's one constituency that many people have ambitions to represent, and we are just hopeful. The caliber of people who are picking are good materials. They are capable of representing the people. So it gives the constituents a good mix of intellectuals from which to pick the preferred one. You have 2 women who are picked and 7 men. Some are officials of political party, others are former executives, including the former UK Ireland chairman of the party. I mean, a lot. Enti wonuma afa ni bikura nana yewura Muhammad Salam ewo bo wo mudin UDS lecturer ena kane mayor ena fe kane chairman UK NDC ne diplomacy bia eka ho no abusia mayentwa U10 mapemra ye ba to akase ne so. Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so ni se medie yas toothpaste ene the brush ene twitwi mesima menya homka
senti na ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and then a brush aboa me ama sesei menum so a enwunu anasa de ehia me selfin fem me biem na won hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and then a brush and me di hwimisi enti na wo se efei na Yas total care gel toothpaste and then a brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes enu krotrodo Yas herbal Yas whitening and Yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo peduduo 2 e won kan ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboy midimafo pokwase maira Accra midimafo pokwase maira Accra midimafo herbal clinic aba Accra ani wontie passengers egumi kai mu e ho na dodo na ekro ene sa Accra ne botem yedemu ani yedemu ampa de say de edutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Adujamfi Babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresa no more missing minim wife ye kopa wo 1 year 1 cedi nyinse ne beto mu anza na yeties ka no me so me connection na enhyeda nkoyie na esakakra ti say wa page mu amahode bam connection ne mu de we obo wo de ba de kro wa ba do kro wo de ba de kro ye ka stroke nso de wo fa no small chese agidi wo wuo ne de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so andi so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kumasi say owo agogo opposite government school no na nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so free doctor 0244774282 and 0500-727215 Midimafo Herbal Clinic Wudimafo ne hwa Kweku minim sawa yeshe me kraman nane na so ebony show hwa embaso Mane hon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but double dose got as a condom. I did not pick it, I pick it. Hey, I did not pick it, I pick it. I did not pick it. The maiden edition of Sompa Invitational Cup is here. 6 teams, 3 days, 1 trophy. Yatunsa Afre Premier League clubs are Omwa Bronk half region is Amumra near Mesuya Huadenwe. Enunti Adiana Football Club, Baby, Brekum Chelsea, Bechem United, Young Apostles, 11 Wonders, Omuna Evichinum, and Yatunsa Africa Rela United Football Clubs, Omusumekaho, near Yensuya Huadenwe, Ebeye Gigim. Who wins the maiden edition of Sompa Invitational Cup? We Ayakwanya at the teams in Sombenya proper preseason. And Sana 2025-2026 Ghana Premier League no Ashasie. Sompa Invitational Cup Ebeshasie at the Fieda 22nd of August. Equapim Nikwasieda 24th of August 2025. 6 teams, 3 days, 1 trophy. Enti Brana Besha team. Ahubua Waye Edi season num. Manchester Nina Ebaso Ewosunyane Coronation Park. Sompa Yesumo. Enam Senti Emma Eninkwada Eye free. Enunti Sodofunsa ni Emra Sunyane Coronation Park. Emra Sompa Invitational Cup EB. Sompa Invitational Cup Eye Jagri Bekala Mining Limited. Lawson Eba. Betway. Get way more. Heavens Diagnostic Service. H-Lab. Ebwadi Agrochemicals. Yamfo. Any 21st clinic. The sciatica expert. And Ebwe Chidom. And Afensu Eye powered by Bronk Ahafo Regional Football Association and the Cabin Lounge Entertainment Headquarters. Sompa Invitational Cup 2025. Teams in Noah Town.
TV Emma Akatuapa. Nokura Emma Akatuapa na ye transfer no so. Ye transfer ko Sunya Coronation Park sesia. Sunya Coronation Park ayekwe ho e na Sompa Invitational Cup no koso. Na nokura ne match ne bebre ko so miensa. Aduana football club one wamanafo Mighty Royals one day yamso be se du ba kumu ho na wamo yamso no echi yama na eche no han traffic na nso ye wie no na aka no eyeko abate kenkra na aduana te ne ho ba ko wo hye wamanafo Mighty Royals ba ko a wantimi ante sanso na Kerala United any Young Apostles na womu de time no ne enim se Apostles de yankaja womu nyina kwaya sampakafo ntino nka ebetane womu we ya body antimi anane banche Kerala won free tamale ho aba bebo eye Young Apostles e camp mienu ya womu antimi ba kokora eno eye ne wo ho na Bechem United wonu muso ne Brekum Chelsea na utie dinu a Brekum no sese akoya Brenakum enti akoya Brenakum Chelsea womu bre na nso womu kum Chelsea se fumfram womu twa won kamiensa womu timu ba kope chese womu de an kra de na awre ho womu buru won papa na eno ne sane enne fixtures ne ekoye na nyame yado meda chena no say na Coronation Park beko Mighty Royals wamanafo womu na ne aduana chi wom twa wom show baako ya womu antimi antene womu ne Young Apostles enne Kerala chi wom twa won 2-0 no wom be nice wom nyina obi a ye Wounded Lion ene wakwa akohia Bechem United ya ene wachi Brekum wo bre ya na nso okum no 3-1 no wone Kerala ya waka obi harala no mienu ene no wom mienu we share 3 we share 2 wom mienu de kwayam so nyame adom akina ebo donko a wom de be yam so na fei aduana ene Brekum wom nyina aduana de wodua e nanso Brekum Chelsea wa bre sa wontimi nkum eno nti aba se aduana ba bre no asan akum Chelsea a wom so de be yam so nyame adom a eda kina be se no miensa popa ho sima no aduasa pepepe na won de ayam so ne yebesi bia na nkosi no nsia bremu no ye de ho kase e de bebre wo na ni se no akoba ne sa no de busia join ne we Facebook ne so eno ya Sompa 106.5 FM ni awoye ye no afa no ato so ridge ho no aye ko ridge onsa na awotwi ridge nsam no abapa aje na awotwi ridge nsam na ba no kre na ha video ya Raf so trend Raf ko ho on ridge Raf ko ho no we ye CCTV camera bo front desk bo footage ni eno ne yakonya no nti abake ne ya wuhunu no gina chiro gusu mame wodi ya ne ya wuhunu no no eno ye ridge ho no ade ne da nchen nti position ni ye abake nti we no etwa wo matiko nti we nurse ni no wono no ogina ho sei no wo ase wo she nose mouth no ya okura de ebim no mo Raf beba Wani Raf na ba na obi apata no wona aye mpesa no wo se black no enwe wonu wogusu a wo twa no onse ni nyina nurse ni gina ho we ya tiefo ma jeje o te no wone nkra se hwe bibi yo de wi nyina na wo twa no wo konti wo no aba sa enwa asa ba wo ena we je se catch jaisa aha no sha ase su wo twa no ai nipa mienu nso na tehwi che mu ya obi at ye hwewon ma ba ke internet na sa wo hwa wamo ye hwe mo ayade yi wamo na Raf ne de wamo ko ayasabia na na ho de ya asem enti won za wo hwa ye hwe obi eno no nso ba ye se asenia ye twa na ja ye twa obi aja nso oba no no ye video ba nyina no ye video ne de ba wo hunu se na ya na akoye no nka obo no ana ho de etiefo na nkasa omo anhwe na omo no won jeje ana no wo chia no mehu sa so tene ne nsa ko ha na nka wo hwe ase ne nsa no kura kan nurse ni no atasu na taso mo na ya kan atasu wo de hwe video ni ye
Sawa. Sawa. Oh, nti watchen ho. Nke kona ya se wo. Be hu ananka. My Facebook vuane mehwe Sompa 106.5 FM. Wambra. Sompa 106.5 FM. O de bra na behwe. Se de mi hu sa na mu no. Bia na baby ana kamrafo de nse kwa na nya baby ana wo no na se bia nu nti no ba no so twe ne ho kakra no because aseme ne apam ye nyina ye nikitanie baako because anka wan twe ne ho a ba ke nka bia nka be hu ana ye patrikotom na ye skolo be hu ana ye nkrofo game no beti korom o de ahwo enti no wan hu se na nurse ni nso gina ho when we trust yes nkaya kande oti eyi no nkra etie fo me aha no odi kan ba ya on pattern no eya Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra Facebook no YouTube no Sompa FM live na we achi no papa yi wo kobo AC na awraho sempa AC air conditioner ibi oh okay na Sarfo why ready a uromi 230 he baby onu nkwa o no de atwede anu atwede soro ho de AC dade no so na scaffold no ogina so eh say who sister say o person wo nya frontal view ni yi wo de hwe oneba bibini ye nipa o oneba onwoda sa o hu ne sa we no see no ye caption ye kabaka say watch to the end wait to the end na ohwen so ane ma mente ase ti na ohwen so a woni ye abaka hwediye woni ye no wanyaba hwe anti wanti antowo hey Jesus oh na sa papa na wu papa ni bewu wo ngukuro bewu wo bi so na ka wo ngukuro nyankwa wo ngukuro nyankwa si wo hu but akukoduro pa na sa chidi asu ya sa wa ya hwehwe ni wati mi ahwe ama na duru suro ama wadi biribi na wade kura na so dan ne so na afi na obayi na se atwede Ati se ade na kasa no hwe na ade si wona wade atwede ne si so no ya join ni ai say no dey join the scaffold na wa hwehwe na sade ade na wo so se kakase ai o sande na ntwe mu ede atum bra Sompa 106.5 FM Accra be yi stress ni bitugu na nipa so yo me na okwa asore ben wetimi anya sa kokoduro no gidie no bibini ye nipa o afrodru so ade na to hwawi o nti watwe ni mu no na wo hwa ne nan ni pia ade no kwa akire ane no ade no ode ko soro ho no ade na sa abebbo ne so hey brana be kire bro no kura ade asem we si wo so na ya hwesa papa we ye greedy we nka ode fa wo bia ana de kura hye ni yie ni ade slabs ye da so yi nye sei ni ade to so na so obi nso gina se kitam ma okra eno kra nko betumi aye bibi kakra enti ne yemi sa Facebook fo ne say papa wo mo hwa na wo be ya pesami nkuminya na because so je labor work ni nyina wo no ko pese wo ye ni nyina na ni yes one person wo bi ba jiska ni bie anu anu obi ba che sa adwuma ni musika amemfa man for messages ni kakra Rahim Rankin say hey I said hey Ralph I said jai dia wo ye no just say Ralph nyai ne o ye no okay sana nurse ni kan da bi we ye obi ha dia o dia ba o sana nurse ne kan say Ralph Ralph jai ne wo ye no
okay send your ne nsase join your wo ye no and waka ya na raf so say you hear from me I'll consult my boss okay come say pillar 2 so we have powerful news no live e won kokko nchiakase nkoma Haji Asafia Mohammed na efo kwame was we have live na nchiakase nkoma Catherine Ablema Afeku ase Raf should be arrested ASAP yanche Raf nene chine ya di we di na dia machine bibini ye nipa o na antara ba pillar 2 dia bai was it bibini ye nipa o I'm watching the fantastic news live inside the pillar 2 wonderful na bibini ye nipa no correct na wasa broni a wonyenze debi o broni wa ya machine o the machine be twen akosoro kra afenu akwa toatoa we e chese bibini ye nipa mo na asem fufuro bi nso asi ansa na ye bebo your voice of the day no mo say unim Kofi Brokman abake wonim Kofi Brokman ya aduane ya aduane kokwa ya toto ne brode ya toto meka se be ma woni sika dabi hwe kokwa ya toto ne brofu din de refer Kofi Brokman na senya uko East Legon ajirenga no e di wura hwa besi airport residential ho no manager aboso ansa mana e ton nso nyina no wo ho fefefe wo mo nkatie no mo hwane ne kama ntetani ho China for nso ajibi aboso Sarfo Romi 213 we ya Sompa camera 360 no kre e twam wo station ho na chi no China for nso ajibi aboso den wo toto kokko senya Ghana ni China se wan di ka ba che bayire o aton se wan di edu kokko atoton hwe nti ese o mo jai tefre ne ntwere no o mo di kokko samo si wo mo nya galam se ni tu nti o mo di yenu ane no wo ba to kokko ha dia dia na ka ho wo mo to kokko ene ko bi o hwe wo ye wuro fo be fufuta ma wo ba ye saw e di ama wo sesi on se bayira nso da nche ho wo to bayira ka ho Mama for being can ha achimbo adi si wo ha life for Basel in UK or say the police should ensure violence free by election e wa kwatia yempe de bia efo kwame makan ode no efo kwame de na do so dodo efo kwame okada no makopa ki o wow okada no wapaki no kokowura ne nchen ho wo kotobi na pa na said why you aggressive than kokko no nani abre pa eno na akosa Emmanuel say good evening Sompa FM Accra God bless you pa ni madwuma pa moye DJ Ken Star mo wose wo tie yan live e won kranza na yenchia President Mahama no Mr Apam me ono si de kan ya na mfa time pe Mr No ne di ni triple A mai mo ejapia Apam dada yes enti Apam wose wo chia DJ Ken Star nkranza wose J2 Rahim Rankin say good evening Sompa FM News mo boy adwuma pa akwati aba election no so loaded with peace na wose wono de won tiase SMP before say Tamale Central by election one day wose won tiase and engineer Shama Aba wose if truly our dear DNA party NDC didn't recognize our effort today, tomorrow by this time our sincere effort will be recognized by outsiders still mute. Bro, Shama Aba say makane say ne otro ba na so no kure menche da ntiase akrokari junior tiaro wase wo hwe life e wa akrokari o say we there junior tiaro shatter the whole nation Bemba NPP one also say good evening great news regards to Honorable Catherine Ablema Afeku Masoud Edifri Kumase Bantama was say NPP shouldn't rely on IGP no dey work kan semwa yanyi ni ba kokra ana piaga say it is better to believe the NPP than believing the NDC Justice Owusu say Catherine Ablema Afeku wono na eko atadeka we Arthur Deka or say great delivery mumoni adwuma pa keke wakaswa American Town was in fact the news is loud and clear our kaswa American Town Kenke House kudos and command na hinkan no so na de ya wode aba
enso eno no na ye bewie kura no afa na eje yeja ayi we de abake wa hanti no yanka ma no de no abrantie yi wo se oba no se woni ni jai jai woni ni jai nyina no ne ex fo so frefre no ge na boy no ge no wo se wa pack na niam wo kọ kwamna nyom no wo ko eni me be ma ne se ono de wo hu okay wo so kwa kọ wo se wo kwa ma ne nko na onu no wo bi bedo no okay na bra wo mo hyedem ho ba na bobọ ne niam no ye twe ye kọ kono kote ho mo ye tie conversation ni bi ye ntie kakra di minute me asifo no mo pam bi de na ndi na kwai wesi fo pe wa kwai wesi fo pe wa kwai I don't pay on them for one. Hey, wesi fo pe ogidi akwai che Adam se obebele obi anka so obebele o obi anka so obebele o di minute me asifo no mo pam bi de na ndi na kwai wesi fo pe wa kwai wesi fo pe wa kwai I don't pay on them for one. Hey, wesi fo pe ogidi akwai Adam se obebele obi anka so obebele o obi anka so obebele o di minute me asifo no mo pam bi de na ndi na kwai wesi fo pe wa kwai wesi fo pe wa kwai I don't pay on them for one. Hey, wesi fo pe ogidi akwai Adam se obebele obi anka so obebele o Benga so bebele be ma 10 gram message we transfer. I say watching you live inside of Anchor Barrier. My regards goes to all staff at Sompa FM Accra. You are doing great job, Papa. Where you be ma 10 gram the message you dey abano no. Na abake Papa o ba bai o te nka eja o fa se be ma no o te ono so ne de me de minia eni o mienu okay o se ne ex fo okay yes the ex e frɛ no ne ex fo mo meaning say numerous small girl like you but again no so say no for kakra and I okay say me we ja me bra na wo hwe ne di mi na kra wo de bobɔ ne ma na next onya so okɔ yes but kremoda akena abasa enya abasa ana se comment na kra o medi yese wo ka se woni mi jaya me bra na e kire se wo no ko na okɔ kra mfiri ni mu da bi entink wa keka nsem bi sa na ko wa ka se wo de enya hwe aka ka se MBS mbisa wo di asa na wo ka kire me se wo ex fo kra pa wo a ene ekɔ wati ase afi 2025 ni yesi ye mpache wo ni mu ni de mfiri ni mu hey nse se de otamatade ne kura ba mu ase wanya botre bobo bi ase nka beji free me some kind of yes na ka bunko to because when ka yam bobo o sesa na de wura wura na me pomi sesa mpo meja ama wako ti mani abresa me kwa de meja ama wako afei ni mato me bo hehem ne aba no so wo bag ni me nya sata mo no ai o faade pink bi de she ho nda se swa aye bodies ase ya mo asene se fom wo aye sa mo asene ko no en sa taade ntie ne be anda we nika se ma no ha njo mu do we se agro ho a won se ba ku bi da fom ho ase bag we no ama no mo Sarfo de ese tira na mani ji hu yo no e de night came for no mumra na mumachira de kura ofa e de tum no o de hwe wo be ma so sisi o mi aso kai no ma so on send ofa na fast o bu mu mienu pe e na hu ba bi odi wura ya ya de bi a etofo mo e be ha adwen okay enti no odi ya wura nchen ho sa no na Sarfo me anya mfiri ho ne yanko na aba no anko a ojuwa ni so
happy birthday and confirm Salas Ifa. Hey, Ifa Salas. And then the birthday. Sister blessing. NKZ Mo. Wow. Why any two? Some part time with kids. Mo. Inti na the birthday. Oh, happy birthday. We're free. Uncle Systematic. No correct. Uncle Systematic. Was it one man happy birthday in Shida womb? For you. Yeah, I'm quite entertaining. Next, can you dear baby? No correct. Sompa FM Accra. Was on the account. Sompa FM Accra. Na ya kwedi sompa dem fo nyina ye nka se sompa kase dem nko a sompa dan yi mu efu nyina efiri maami akosu enhira so ade besi me na me last one ade besi me so wo kire ho ekosi enkrabata ni nyina ye nyina ye kase ye magana fo nyina na wotwe papa ye da wan ase se wan so yemu efiri na no dwoda ade abesi ne ye bu nu kof ni abu ni kom na ye de asi brajeri wa ha na Sarfo kantanka enso abeboa ye esco member coefficient wo mo na eje na bibia ye fine me de abrempona na kwakwampoma mini aba abena badu adepa kofi inafi triple A man ejapia